Yo, what's up, my people? Mumeze mute, hope you are doing well. Reka nongere mbifurize kumererwa neza aho muri hose. Reka wowe utameze neza arasuba hano atarabirimo araza kuba bikurikirana, ndetse nawe umeze neza checking abakuri hafi kugira ngo urebe niba bameze neza. So by the way, nifuza n'amasengesho yanjye simeze neza tu uburyo namezemo neza fresh. Nshobora kuba mfite ikibazo cy'umunaniro ukabije ndetse yabivanze muri akamurari, ariko tukaba tugomba gukomeza gukora. Nta gahunda nari mfite uyu munsi yo kuba wenda ndibuze kubashyiraho iki kiganiro cyangwa tuza kuba nza kuza kuri kamera, ariko ikintu cyitwa ubutubuzi cyo kimaze gufata indi ntera bikabije bya atari. Dope D. Gifashe indi ntera birenze. So ngiye kubereka rero ni video ngiye gukurikiza aho ngaho y'umutubuzi umaze kumumagara mu kanya ngo yitwa Kararisa. Ikintu gitangaje man, ni umukobwa ni igitsina gore, sorry, ni igitsina gore man, igitsina gore kiri tayari kugukonfaminga amafaranga kikayatwara kikamakinga sure ko konti yawe iri connected, nimero yawe iri connected na banki, ushobora gukora amafaranga kuri banki ukayashyira kuri mobile money and then ukaza kuyamwoherereza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uti nkorera mo cash. Ariko iyi nimero nkuhamagaje ya Airtel ni mu buryo bwa e-cash, mu buryo bwo habayeho koroshywa nyine kuba wakohereza amafaranga ku mirongo igiye itandukanye. Biri funny bya atari, ariko none biranababaje kabisa. Ribu ikomeza kugenda bidufashamo gukurikirana abantu nk'aba ngaba, biba ari sawa cyane. Ikindi kintu kirenze ni uburyo yamamagaye kuri nimero imwe arambura, none ngiye muhamagara nkoresheje indi nimero, arambaza ati se twabwamaye kuri iyo nimero, ndabimubwira noneho kuri iyo nari muhamagaje arankupa, ajya kumumagara kuri ya yindi kugira ngo nyine ibyo ashaka gukora abikore biri mu buryo bworoshye, kugira ngo nzajye mbikora nyine direct. So ayo nguko rero, ayo nguko nta swaga nta kintu mfite, ariko ibyo nabyo biba birenze kabisa. Muzaza kunyihanganira ahantu h'ibitutsi nabikuyemo, ahantu h'ibitutsi nahagaze koze baratukana bigo bya mbere birenze, kuba ko yaje guha telefone noneho umugabo bari bunuka. Reka mbareke murebe muniyumvire man, biri so funny ndetse biri just it's amazing. Umugore icyo kintu kirenze kabisa, ngahirebere video. Gusa nyine mu gihe nawe uza kureba iyi video mbabarira gushyiraho comment, se ubyakira gute, ubyumva gute? Ndayikoresha kuri mo cash. Iyo kwari kwaguhamagayeho nyine ukoresha kuri mo cash. Ubwa mbere kuri mo cash tuguhamagaye. Ni ubwa mbere mumamagaye kuri mo cash. Nta ntugeze guhamagara kubwira ibya mo cash. Ntawe. Turi kongera inguzanyo rero itandukanye n'imwishyuraga buri kwezi. Inguzanyo iraje kugwa mu mezi 6. Inyungu twayitse cyenda kujyana tugashyira kuri 5%. Guhera ku 5,000 kuzamura kugarukira ku 900. Bahitamo ayo twagushyisaho uzaza guza atarajya kubangamira kwishyura mu mezi 6. None se ko mukoresha nimero ya Tigo kandi numva mumbwira mo cash? Uyu ni umurongo ifasha mu madutati mu Rwanda mu gikorwa cyo kunoza e-cash. Ikwereka inguzanyo usanzwe wemerewe dukurikije amategeko n'amabwiriza agenga momo. Tugashyira muri sisiteme nshyashya y'amezi 6. Hanyuma ukatubwira ayo wumva twakugezaho, tukava ku murongo tukwereka ko wayagejejeho, ukaza uyaguze igihe ushakiye nk'ibisanzwe. Ntuzi gusoma Ikinyarwanda se? Ndabizi.
dukurikiza amategeko n'amabwiriza agengamo uyu ni umurongo wifasha mu gikorwa cyo kunoza ikashi. Okay. nawe wumva ko wakuzamurira inguzanyo? Mwayizamura ese uri umukozi wa mokash cyangwa wa ikash? Mokash ni uko uhamagaje umurongo wa ifasha mu department mu gikorwa cyo kunoza ikashi, kwamamaza ko imirongo yahuye ushobora kugura amafaranga kuri MTN yajyana kuri Tigo cyangwa wavana kuri Tigo yajyana kuri MTN. Ninde tuvugana? Akingeneye Clemence. Yego Clement, rwose inguzanyo ndayishaka. Wumva ko wagushyitsa ku nguzanyo yangahe? Ese harya ni ukwishyura mu mezi 6? Yego. Mu rwego ni ukugera 9% ashyira kuri 5% mu mezi 6, guhera ku 5,000 kuzamura kugarukira kuri 900. Ndumva 900 byaba ari sawa. Nimero ukoresha muri mokash y'Iminani iri muri telefone imwe niyo uri kuvugiraho? Iri muri iyi ngiyi ndimo kuvugiraho. Tuyiguhamagareho tugufashe tukwereka aho usanga wemerewe, hanyuma tugushyire no muri sisiteme nshyashya dukurikije amategeko n'amabwiriza agengamo. Sawa, urakoze. This call will be recorded. Hello? Oui. Telefone yawe ni amatushi cyangwa ni smartphone tugufashe? Telefone yanjye ni smartphone. Kora kuri add call. Kuri add call. Nakozeho. Andika akanyenyeri 182. Akanyenyeri 182. 182. Akanyenyeri 5. 5. Akanyenyeri 1. 1. Akanyenyeri 2. Akanyenyeri 2. Akanyenyeri 3. Akanyenyeri 3. urwego yes. Urwego yes. Wemeje? Ndacyarimo kubikora. Bakwandikiye gute? Bambwiye ko inguzanyo yanjye ntarengwa ari 0. Ni 0 wari usanzwe wemerewe. Tukugeze kuri 900 wisoje. Umwageza kuri 900 nibyo byaba ari sawa. Mbere yuko twakugeza kuri 900 wari uri kuri 0, hari banki wahuje na simukadi yawe? Nta banki wahuje na simukadi yawe mbere yuko twakugeza kuri 900 utari usanzwe wemerewe inguzanyo? Banki ndayifite, nahuje nayo. Wahuje n'iyihe banki? Nahuje na Equity. Turakureba ubwo butumwa bubona tukwereka bw'inguzanyo yawe, tukwereka tugushyira muri sisiteme y'amezi 6, tukwereka inguzanyo wifuje. Andika akanyenyeri 182. Akanyenyeri 182. Akanyenyeri 7. Akanyenyeri 7. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 4. Akanyenyeri 4. Akanyenyeri 3. Akanyenyeri 3. 3 wayanditse? 3 na 4 bigarukire kuri 0. Dukoresha uburyo bwihuta, ubu ngubu turabona gutinda. Akanyenyeri 182. Akanyenyeri 7. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 9. Akanyenyeri 9. Akanyenyeri 2. Akanyenyeri 2. Wigeze ufata inguzanyo kuri mokash? Oya. Shyiramo akanyenyeri password uzagukoresha waka inguzanyo. Akanyenyeri Password uzagukoresha waka inguzanyo aba ari wa mubare w'ibanga wawe. Wa mubare nsanganywe? Yego. Niwo ukoresha waka inguzanyo ugiye kuyaka. Ubwo nshyiremo umubare w'ibanga wawe usanganywe no kuri mobile money. Hano inyuma ya 2?
yego inyuma ya kabiri ushyiremo akanyenyeri uwushyireho. Warangije kuwushyiraho nawushyizeho. shyiraho akanyenyeri 0 3 11 0 3 11 akanyenyeri 0 3 11 urwego yes. yes. barambwiye ngo mpinduye umubare w'ibanga. ntabwo ari ukuwuhindura, ni uko tuwushyize muri sisiteme nshyashya y'amezi 6. uhindutse muri sisiteme y'ukwezi, ntabwo uhindutse kuri mobile money. okay. akanyenyeri 182 kutwereka sisiteme tugushyizemo. andika akanyenyeri 182. nongere nanone. yego. akanyenyeri 7 akanyenyeri 7 akanyenyeri 0 akanyenyeri 0 akanyenyeri 4 akanyenyeri 4 akanyenyeri 3 akanyenyeri 3 akanyenyeri 3 nanone akanyenyeri 3 akanyenyeri 0 3 11 akanyenyeri 0 3 11 akanyenyeri 1 yego akanyenyeri 1 akanyenyeri 0 3 11 nanone. ese ya nimero y'ibangara birangiye neza ute? kandi yo mu mezi 6 ndimo kwandika. yego. akanyenyeri 0 3 11 nanone wabyanditse. ariko mo hagati yabyo mo byombi harimo akanyenyeri 1 wagasizemo. wambwiye ni akanyenyeri 100 2 akanyenyeri 7 akanyenyeri 0 akanyenyeri 4 Clement akanyenyeri 3 wambwiye ngo 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri 0 akanyenyeri 4 akanyenyeri 3 akanyenyeri 3 nanone akanyenyeri 0 3 11 akanyenyeri 0 3 11 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0 3 11 nanone 0 3 11 urwego yes. nshyireho urwego. yego wemeze. wemeje. twandikiye gute? ko barimo kumbwira ngo konti yawe ntirahuzwa na telefone yawe. niko tukubwiye. turakora ubwo butumwa buvemo turebe impamvu. turakora ubwo butumwa buvemo turebe impamvu nanone. navuyemo. akanyenyeri 182 akanyenyeri 6 182 6 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0 3 11 bivuyemo ongera umbwira. akanyenyeri 182 akanyenyeri 6 akanyenyeri 6 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0 3 11 akanyenyeri 0 3 11 urwego yes. wemeje. urwego yes. byakunze. yego. wandikiye gute? amafaranga nyine ndebye amafaranga mfite muri telefone. yego.
tubanje kuyakwereka kugira ngo ubitandukanye n'inguzanyo tugiye kukwereka y'ibihumbi 900 agizwe n'imibare 6. Balance yawe tukweretse kwahuje na mashini tugiye gutandukanya n'ibihumbi 900 yo igizwe n'imibare ingahe? imibare ingahe ku mafaranga igizwe n'imibare ingahe? Ntabwo tukubwiye ngo uyavuge. umwe, imibare 5. Utangira wa mbere ni uwuhe? 2. Yego. Turakora kugura ubutumwa buvamo ni imibare mfite 249. ni 2 4 9. yego. Kajya gakubo 000. Ni 249 niyo mafaranga mfite kuri konti yanjye. tugiye kukwereka n'inguzanyo uzafata igihe uzashakira 900. Uko bayiguze urakuzi? Uko bayiguze urakuzi? Uko baguza? Kuguza amafaranga bisanzwe. Aya tugiye kukwemerera 900 uko bayaguze urakuzi? Ko bayaguza oya ntabwo mbizi kandi aribwo bwa mbere. Wongera wandika akanyenyeri 182. Akanyenyeri 182. Utunyenyeri 2. Tugiye kukwereka urutonde rw'inguzanyo dukoresheje ino nimero iri kugufasha ku buryo n'igihe n'ikibazo wagira wayihamagara. Utunyenyeri 2. Ushyireho 1. Ushyireho akanyenyeri. Ushyireho 2. Ushyireho akanyenyeri. Ushyireho 0. Ushyireho 7. uraza wandika akanyenyeri ariko nkakubwiye. Ni 0 hakajyaho 7. 0 nta kanyenyeri karimo? Yego ni 0 hakajyaho 7. uraza wandika akanyenyeri ariko nkakubwiye. Ushyireho 3. Ushyireho 8. Ushyireho 0. Ushyireho 4. Ushyireho 3. Yego. Ushyireho 6. Yego. Ushyireho 0 2. Ushyireho akanyenyeri. Banze iyo mibare ni 0 hakajyaho 7 hakajyaho 3. Jyaho 8. Hakajyaho 0. 4 3. 6 0. 2. Akanyenyeri. Akanyenyeri warangije? Nagashyizeho. Shyiraho 2 4. 2 4. Shyiraho 5. 5. Nta kanyenyeri 2 4 5. Shyiraho 9 inshuro 3. 9 inshuro 3. 2 4 5. 9 inshuro 3. Akanyenyeri. Amazero 3 11. Warangije amazero 3 11. Urwego. Urakora yes wemeza. Wemeje. Ko mbona bambwiye ngo nohereje amafaranga. Bakwandikiye gute? Wohereje amafaranga ari byo tukubwiye? Barambwiye ngo nohereje amafaranga kuri nimero. Soma ibyo tukubwiye makiriya, ureke kuvuga ibyo tutakubwiye. Kuko kandi bambwiye ngo kandeba amafaranga mfiteho. Hano? Oui. Bakubwiye ngo wadusomera message twaguhaye. Kubona amafaranga yanjye yagiye. Kubona amafaranga yanjye yagiye kuko mbona mwayatwaye. Hagiye amafaranga angahe? Hagiye 200,000. Yego.
mu ntwari y'amafaranga. bagupariye amafaranga bari kubona agiye hehe, bari kukubwira ko agiye hehe. Murayatwaye Makiriya bagiye kuri iyi nimero turimo tuvugana si yose. wifuza serivisi ntabwo cyangwa ntabwo yifuza? Amafaranga murayatwaye yewe. tugukora ku murongo ntabwo wifuza serivisi? Si uko mu ntwari y'amafaranga ariko mana yanjye. So ladies and gentlemen, ni irihe somo, ni iki kintu ukuye muri bino bintu? Ni iki kintu ukuye muri bino bintu? Mbabarira umbwire nawe. Umwanya ni uwawe muri comment, mbabarira umbwire ni iki kintu ukuye muri bino bintu. Si we byigeze bikubaho? Reka dukomeze mu bindi biganiro. Call me the Dope Boy, by God, DJ Didman, Dope D.